لأكران نوچه تيفي شفا باش ببينرين ما ويا روگش دانين گودنا و روشه دا قومين ام جوره پیشکش بکن کرم بکن. بردفکا دام پارتی آیشگل دوگان درباره گشتدان دروژه ویده لناوند آگشتی آدم پارتی جوینا چاپمنیه دارخست. آیشگل دوگان گود که شانده یاوان 40 روژه نکاره به اوجلان را هفدیتنی بکن. Hoş geldiniz. Rojbaş, Dembaş, hum bu xeyratin. Berdevka Dem Partiye Ayşegül Doğan di derbarê nirxandinên ku li ser çarçoveya yasayê ya di ragihandina Tirkiyê de derdikeve û hevdîtinên li Îmraliyê daxuyaniyek da. Ayşegül Doğan da zanîn ku 40 rojin şandeya Dem Partiyê ya Îmraliyê nikare bi Abdullah Öcalan re hevdîtinan pêk bîne û ha berdewam kir. Dibêjin pêşnûme ji birêz Öcalan re çûye û erê kiriye. Lê em ê vê çawa piştrast bikin. Şandeya me nikare hevdîtinê bike. Parêzir nikarin hevdîtinê bikin. Em ê çawa bizanibin ku birêz Öcalan ew pêşnûme qebûl kiriye. Ayşegül Doğan diyar kir ku qanûna çarçoveyî dê çi bibe hên nediyar e û ev yek anî ziman. Rêxistinê çekên xwe şewitandin. Divê pêvajoya çekdanînê misûger bibe û desthilat û partiyên siyasî jî li ser vê yekê rawestin. Dê çawa bêçekbûn misûger bibe, bi demokratîk bûyîn û misûgeriya hiqûqê pêkan e. Ji bo wê jî hewcedarî bi qanûna çarçoveyek berfireh heye. Birêz Öcalan jî di daxuyaniya 27 Sibatê de diyar kir ku hewcedarî bi qanûn heye. Ji bo wê jî qanûna bêçekkirinê divê neyê kategorîze kirin. Her wiha berdevka Dem Partiyê ragihand ku ji ber wan re nehatiye parvekirin ew nizanin ku di nava rapora qanûnê de çi heye û ji çend xalan pêk tê. Lê xuya ye mutabeqeteke dê çê bibe. Agahiyên pir şaş tên belav kirin. Weke Dem Partî ji bo ev pêvajo bikêje encamê û zemîna demokrasiyê bêxurtkirin bi hesasiyet tevgeriya. Lê mixabin di van deman de agahiyên nerast û iddiayên nayên qebûlkirin tên belav kirin. Lê rayedarên desthilatê li ber van agahiyan bêdengin. Li ser dema qanûna çarçoveyê mutabeqetek li hevkirinek heye. Ayşegül Doğan têkildarî li darxistina Kongreya Dem Partiyê ev agahî da. Wê Dem Partî piştî konferansên li bajaran, konferansên herêmî li dar bixin û piştre konferansa jinan di 20 û 21 Tebaxê de û konferansa mezin jî di 22 û 23 Tebaxê de were li darxistin. Piştîvan konferansan jî wê partiya me kongreya xwe ya mezin li dar bixe. Barış ve demokratik toplum sürecini anlatırken bu kapsamda bazı planlamalar yapacağımızı meclis dahil... ایرو ریورسما جنازه ریبری ایرانی علی خامنه‌ای و اندامین مالباتاویین کشتی لمزگفتا امام خمینی لطهران دست پیکر. هات راگهاندن کو ریورسمه ده هجمارکی میوان جوالاتین جدا بشدار بون. ریورزما جنازه ریبری یه ایرانی علی خامنه‌ای روژا اینه لمزگفتا امام خمینی لطهران به بشداربونا کسایت بیانی دست بکر. ریورزما علی خامنه‌ای پشتی کشتناوی به 4 ماهان پیکات. مدیای ایرانی راگهاند کنونرو برپرسین پایا بلند جی 40 ولاتان دناو ده سروک عراق نیزار آمیدی، سروک یکیتیا نشتمانیا کردستان بافل جلال طالبانی و سروک حریما کردستان نیچروان برزانی بشداری ریورزمی بونه. ریورزما جنازه علی خامنه‌ای بی آماده بونا ریبر نوی ایرانی مجتبی خامنه‌ای دست بکر. بریاره کو جنازه خامنه‌ای ده 8 تیر مه ده به بالافرج با عراق وره و گوهستن. پشتره دلور لبالافرگاه بغداد یا نجف وره پیشوازی کرن. دنه تیر مه ده ترمی علی خامنه‌ای دل گورستان امام رضا لباجار مشهد وره و شارتن. جیگر سروک کاروبار جواکی و چاندی محمد امین توکلی زاده دیار کرو بو کوته پایین ج 15 حتی 20 میلیون کسی تنه لطهران قم و مشهد بشداری ریورزما جنازه خامنه‌ای ببن. بره هاتبو راگهاندن که ریورزما جنازه علی خامنه‌ای دی روژا 4 تیر مه دست ببکه. لی پشتره آژانسا نوچهان ایرنای راگهاند که ریورزما جنازه علی خامنه‌ای دی روژا که بری دما خویا دست نشان کری دست ببکه. ریبری یه ایرانی علی خامنه‌ای دی ایریشک امریکا و اسرائیل ده دی 28 سبات ده دیگل هجمارک جه اندام مالباتا خو هات کشتن.
هروها چار اندامن مالباتا علی خامنه ای ین کشتی ده پیرا ورم وشارتن. اف چار کس جی ده ایریشا امریکا و اسرائیل یا لسر مالا ریبر بلند ده هاتنه کشتن. ناوین وان کسان اوه کچا علی خامنه ای بشرا خامنه ای زاوای علی خامنه ای مصباح الهدى باقری جنا مجتبى خامنه ای زهرا حداد عادل نویا علی خامنه ای زهرا محمدی گل پایگانی. سروک هریما کردستانی نیچروان بارزانی سردانا طهرانی کرد. نیچروان بارزانی هم به وزیر کارین درویه ایران عباس عرقچی هم جی به سروک پارلمانتویا ایرانی باقر قالیباف را جویا. دجوینا به باقر قالیباف را گرنگی و پیشخستنا پیوندی عراق و باشور کردستانی ین لگل ایرانی هات نقاش کرن. روشا هرمی و گشدان حری داوی مجارکی دن آجوینه بو. دوی درباره ده هر دو آلیان تقاضی لسرگرنگی پاراستنا اولهی، آرامی و چارەسەرکردنا آشتیانه کرن. هروها ده جوینا به عباس عرقچی جیره پیوندین ایرانی هاتن نرخاندن. هر دو آلیان گرنگی دان سر راوستاندنا شر باوایی که کو خزمتا برجواندین گلین هرمی بکه. روزانه ام آگاهی دار وکرن گرتن و جزاکرین جروشلاتی کردستان و ایرانی وردگرن وکی هر جاری اجانسان و چیان آهران ایراگهاند که دولت ایرانی جزای دار وکرین لدو گرتین دن بریه جوان گرتیان جنک جی هیا. دولت ایرانی روزانه کریارین دار وکرنه دکه آژانسان و چین آهران ایراگهاند کو دادور ابو قاسم صلواتی لگرتیا سیاسی ارخوان فلاحی جزای دار وکرنه لیبریه. ارخوان فلاحی لگوری ماده 287 قانون جزای یا اسلامی به تهمت سرهلدانه بریا اندامتیا دکومه لدجی رژیمی و چالاکین چکداری ده هاتیه جزا کرن. ارخوان ده دست بیگا سباتا 1013 ده جعالی هیزن اولهی و هاته گرتن و ایوگو هستن ماوندا بنچاف کرنه یا وزارت استخبارات آگرتیگه ها اوینه. ده همان چارچوبه ده آژانسان و چیان آهاران ایراگهاند کو لواحد خان کو یک جی کسین کو ده خوپیشاندان چله ده هاته گرتن جزای دار وکرنه لی هاتیه برین. واحد خان جعالی شاخا بازدان آدادگاه شورش یا تهرانی و به تهمت سوجن شر هاتیه جزا کرن. هروها هرانه اشکره کر کو دادگاه شورش یا شیرازه 10 سال جزای گرتیگه دا پارێزەر الهام زرات پیشه. الهام زرات پیشه پارێزەر و انداما بورویا پارێزەران آپارێزگها فارسیه. لالهام قدخیا درکتنا دروژی هاتیه برین. اف جزا به تهمتا جوین و لهف هاتنا لدجی اولهیان توی و تهمتا پروپاگاندایا لدجی رژیمی لی هاتیه برین. ده تقینا دوه آل شامه ده 9 کس هاتن کشتن و 20 جی بریندار بون. وزارت کارین هندورا حکومتا و گوهز سوریه گوت کو او لسر بویر لی کولینان دکن. مسده و پارتیا اکتیا سوریان به داخویانی جدا سرساغی جمالبات قربانیان را و شفایا لزگین جبرینداران را خواستن. ویس بهیجی چکداری نناس لشامه ایریشی بندکی کنترول کرن. لگندکی دیرا زوری جی آلا چته داعشی هاتلدان. شباب قسم الحميدية أي حدا بعتونا على العمليات يا شباب بعتونا. پشتی گرتنا ده سلاطات سوریه جعالی احمد شرع و ویرین تقاندنه لسرانسری ولید زیده بونه. دوی چارچوه ده لهندری قهوخانه که لشامی جی تقینک بیکات. دزگه را کاندنه ین حکومتا و گوهیز از سوریه اشکره کرن گود ایریشی ده 9 کس هاتن کشتن و 20 بریندار بون. وزارت کارین هندور حکومتا و گوهیز درباره تقینا لشامی ده داخویانی دا. وزارت دیار کر کلین دستپیک نشاندان که تقین جبر تقمنیه که دست چکری یا بگرانی نزیکی کیلو یکی پیکات. وزارت دست نشان کر کلین دوام بکه و انجام وی دی بریا کانال فرمی وزارت ورن را کاندن. پشتیوه گلک پیام سرساغیج به قربانیان هاتن. مجلس سوریا دموکراتیک مسده داخیانیه که سرساغیج مالباتیان قربانیان را خواست. مسده اویر وکی بن پیکرنه که مزن لسر اولهیا ولاتیان بناف کرو و ها گوت.
ترور هینا جی گفک راست راست لسر آرامی سوریه و سبروجا گلیوی چه دکه. سپاندنا اولهی و آرامی لسراسری سوریه پیشانیه که نتوییه. دیکوشینا لدیجی تروری و جهول را کرنا چافکانی نوی بر پرسیاریه که کولکتیفه. جبو پاراستنا سویلان و یک پاربونا ولات بیدوی بیه گرتنا همو هولدان نتویی هیه. مسد دیار کر که آواکرنا سوریه که آرام تنه به سروریا یاسای خردکرنا نرخین دادمندی آشتی و ردکرنا تروری پیکانه. داویه مسده بانگا پاراسنا سویلانو سپاندنا اولهیه کر. هروها پارتیا یکیتیا سوریان جی به داخویانیه که تقینا لشامی شرمزار کر. پارتیا اشکره کر که او لسر تقینا لشامی غمگینن و حال زیده کر. ام تقصدکن که ترور به همو شیوه و وینه خواه بمپیکرنا مافی جیانه نرخین مروواهیه و سردستی قانونیه که بیت بهانهان نای رواکرن و قبول کرن. پارتیا یکیتیا سوریان بانگا خردکرنا تدبیرین پاراسنا سویلانو سلامتیا واندکه. هین 24 ساعت سر تقینا لشامی را درباس نبو ایری شکدن پیک هات. لهمان باجاری چکدار نناس ایریشی هزین اولهیا گشتی حکومتا و گوهز سوریه کرن. ده ساعتین سبه ده چکداران ایریشی بندا کنترول یا لکشکول هریما دویل کرن. هات را کاندن گود ایریشی ده هجمارک اندامین هزین اولهیه بریندار بون. حتی نها دو هزی اف هر دو ایریش لخونه گرتنه. حکومتا و گوهز سوریه جی ایریشکار اشکرنه کریه. لگلوان تقینان لباجاروک زباری یه گندوار روشلات دیر زوره آلا چتین داعشی هات هلدان. لگوری چافکانین خوجهی دوه ایواری جی لگلک دوران نویسین کو پسنی چتین داعشی ددن هاتن نویساندن. اندام تیما سروکاتیا سوریه یا شوپاندنا انتگراسیون مصطفى عبدی جنوچه تیویر راگهاند کو 4000 اندامین لیوایا پاریزگاه حسکه تبلی پرورده ارتشا سوریه دبن. اندامین آسایش ده درباسی ازمونا قبول کرنه دبن. عبدی تقص کر کو حمو باورنامه این کوین ینزانینگاه روژاوا وکی فرمیتین قبول کرن. لسرخو پیشاندان آبوری لجزیره مصطفى عبدی دیار کر کو نرخ سوتمنیه تنه 2 قات بلند بویا. عمري وانا دريج بونا وانا اندام تیما سروکاتیا سوریه جبو بجه آنینا پیمانا 29 چلیه ده همان دمیده اندام پارلمنتویا سوریه مصطفى عبدی لسر پیواجوی انتگراسیون لشگری هنهورگلی جمره پارو کرن. مصطفى عبدی دازانین کوی 4000 اندامین لیواین پاریزگاه حسکه تبلی پرورده ارتشی ببن. جبو انتگره اندامین آسایشی جی گوت کو نیزی 4000 انتگره بونه نه 1000 جیوی درباسی ازمونا قبول کرنه ببن. 1000 و نزيكا الصد و بينجي كسي نزيكا نبكي دوراخو خلاص كرن بري روجاكي دروجا فاجريان الحمد لله تشتكي جلكي باشبو وقت نزيكا 4000 انسان والتحاقي بك بفان بأي عسكريه آدني من داخلي أوجي قابن باش آفيتنا أوجي نزيكا 4000 إنسان هاتي قبول كرن. تيكل داري دوسيايا زماني كرديجي دكتور مصطفى عبدي تكسكر كوي همو باورنامه إنزانينجاها روجاواين كيفن ورن قبول كرن. مثلا جامعة روجاوا أوايا وزير التعليم العالي أز بيرا جارك رونشتم أف تشتايا جي برسي مجير قد كاس بي أفيكو بري چند سالة أف شهادستان دنا 4 سالة خوندية 6 سالة خوندية 5 سالة خوندية أف شهادي فيناوي چلو بقلو قو أمي فان شهادي كيفن أمي حمو اعترافي بوانا بكن وأمي تعديل بكن جوانا أما جفرو هذا دفي منهاجي دولتي بيخوندن تهم وقتی بردوامی خو پیشاندان ولاتیین جزیره روجاوای کردستان لسر روشا آبوری اندام تیما سروکاتیا سوریه مصطفى عبدی اف برسفدا. معاش انسان چقاسه بو؟ $10 $15 نزيدي $20 ابو ايرو رو معاشي كم $200 يعني دهقاطه زياده بو بنزين تاكو 50 سنتي بو ايرو بويا ب 8 سنتيان بويا $1 كي دهقاطه زياده بويا دقاطه زياده بويا نولو فمثلا مثلا اف مجارن کو هاتنه نرخاندن دی چارچوبه پیمانا 29 چلیه ده پیکتین.
خالên serekeyên hevpeymana di navbera Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê û Nifşanû de hat eşkerekirin. Li hemberî wê jî nêrînên dualî derketin pêş. Ew jî hem pîrozkirin hem jî rikeberî ne. Li Başûrê Kurdistanê avakirina parlamento hikûmetan û rojeveke sereke ye. Yek ji îtîfaqa siyasî ku li Başûrê Kurdistanê di navbera Yenekê û Nifşênû de pêşketiye, wê bandorê li avakirina hikûmetan û parlamentoyê bike pêk hat. Ev îtîfaq bi navê Hevpeymaniya Hevsengî û Vejînê di navbera aliyên navborî de bi merasîmekê ji aliyê Bafil Talabanî û Şahswar Ebdulwahid de hat îmzekirin. Ew hevpeymanî ji 6 bendan pêk tê û di nav de jî gelek xal hatin rêzkirin. Hin xalên îtîfaqa siyasî ya Yenekê û Nifşênû wiha ye. Di hemû karan de hevsengiya siyasî bingeh tê girtin. Hevkariya li ser asta parlamentoya Iraqê, hevkarî li ser asta parlamentoya Başûrê Kurdistanê ji bo kabîneya dehan hevpeymanî wê bi hev re kar bike. Avakirina desteyeke hevpar ji bo çavdêrîkirina karên ku tên kirin, li hevkirina li ser amadekirina projeya sayan û erêkirina wan. Li hember hevpeymaniya her du aliyan hin daxuyanî derketin pêş. Endamê Biroya Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan pedekê Heymen Hewramî ve postekê li ser hesabê xwe yê X'ê got. Tenê çavkaniya rewaya guhertina desthilatdariyê dengê gelê me di hilbijartinên azad, dadperwer û demokratîk de ye. Tenê di mijara borî de me wekî pedekê li Herêma Kurdistanê zêdeyî 400,000 dengî bi dest xistin. Heke ew difikirin ku desthilatdarî diguhere, çima ew newêrin di rojên pêş de bi me re werin ku parlamentoyê ji nû ve çalak bikin. Heke her du jî difikirin ku kursiyên wan ji yên pedekê wek hev an jî zêdetirin, çima ew bi rastî dernakevin pêş ku parlamentoyê ji nû ve çalak bikin. Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD jî bi peyamekê hevpeymaniya Hevsengî û Vejînê pîroz kir û ev peyam da. Em hêvî dikin ku ev hevpeyman bibe gavek girîng ber bi avakirina çandeke diyalog li hevkirin û hevkariya neteweyî ve. Partiya me vê hevpeymanê wekî destpêşxeriyeke erênî dibîne ku vîneke siyasî ya berpirsiyar nîşan dide. Ew piştrast dike ku diyalog û têgihiştina di navbera hêzên Kurdî de rêya herî baş a li dijî robrobûna pirsgirêkên heyî ye. Ew jî ji bo xurtkirina aramiyê, palastina destkeftiyê neteweyî û xizmetkirina berjewendiyên bilind ên gelê me yê Kurd e. Çavdêr dibînin ku di nava hevpeymanî û nerazîbûna ji encamên hilbijartinan de destkeftiyên Kurdan di metirsiyê de ne. Herwiha te kes dikin ku navakirina hikûmetekê dêkeda Kurdan a hezarê salan têk bibe û derfeta zêrîn jî ji dest bibe. Hikûmeta Iraqê ragihand ku ew ê di şerê li dijî gendeliyê de bibiryarin û çi kesên ku gendelî kirine dê di çarçoveya qanûnê de werin darizandin. Rêberê tevgera neteweyiya Şiîyan jî piştgirî da hewildanên Elî Zeydî ji bo ji holêrakirina gendeliyê. Nivîzgeha çapemeniyê ya Serokwezîrê Iraqê got ku Elî Zeydî bi hejmarek rayedar û fermandarên ajansên ewlehiyê re civiya. Armanc ji vînê ew e ku pêşketinên dawiyên derbarê rewşa ewlehî, aborî û operasyonên li dijî gendeliyê de godûbêj bike. Zeydî pabindbûna hikûmetê ji bo şerê li dijî gendeliyê, anîna berpirsên gendel ji bo dadgehê û bicihînîna bernameya çeksaziyê ya hikûmetê dubare kir. Elî Zeydî her wiha bang li dezgehên ewlehî û çavdêriyê kir ku ji bo tawanên gendeliyê û kesên gendel hevahengiyê bikin. Zeydî te kes kir ku şerê li dijî gendeliyê berpirsiyariyeke neteweyî ya hevbeş e û ji bo pêkanîna dadmendiyê divê di navbera dezgehên ewlehî û dadwerî de hevkariyek tam hebe. Ji aliyekî din ve rêveberê tevgera neteweyî ya Şîeyan Muqteda Sadr di peyamekê de bi tundî piştgirî da hewildanê Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî ji bo ji holêrakirina gendeliyê. Sadr kampanyayên hikûmetê ji bo têkbirina gendeliyê pesnê xwe da û destnîşan kir ku van gavan di nav gelek beşdarên li hundir û derveyî welê de tirs û fikar çêkirine. Di peyama xwe de Sedr spasiya Serokwezîr, dadwerî, serokê parlamentoyê û hêzên ewlehiyê kir ji bo piştgiriya van hewildanan. Her wiha bang li alîgirên xwe kir ku beşdarî xwe pêşandaneke aştiyaneya seranserî bidin.
داکو مورال رفورمیستان خورد بکن و زخت نصر علی زیدی پوچ بکن. پشگیری خورد صدر جبو علی زیدی ده هلوستا سروک وزیر لهمبر کسین کل دیجی کامپانیاین گرتن و دارزاندن دوزن گندلیه دنا خورد بکه. نمازه جبر کو تفگرا صدر خودی پاپیولر بونک برفرها و دکاره پشگیری خورد جبو به واجوی رفورمی لکولانان پیدا بکه. جبوکو عراق و باشور کردستان بترولا خواه سر ترکیه را بفروشه جیهانی پیمانکی کevin هبو. اف پیمان ده 27 تیرمه 2026 به داوی دبه. پرسکریک چبو هگه پیمان بقدیا دویابو بترول بی سکناندن. جبرویه که عراق داخوازا پیمانا کevin دریج بکه. لی ترکیه داخوازا شرط نو لیکر. ایجار جبوکو بترول ده 27 تیرمه ده نیه گرتن هر دو ولاتان لی انقرائه لسر لهفکرنکی دمکی امضا کرن. سالا 2010 جبو عراق و باشور کردستان پترولا خود سر ترکیه را بفروشه جیهان پیمانک هات امضا کرن. پیمان وید 27 تیرمه 2026 ده بداوی ببه. بریکو پیمان بداوی ببه عراق داخوازا درش کرنا پیمانه کر لی ترکیه داخوازا شرط نو لیکر. پشتی دانوستاندنان هر دو ولاتن لانقره لهفکرنک دمکی امضا کرن. لگوری تیزانین و اف لهفکرنا دمکی و حتی سالک دوام بکه. پترول و دسر بوریا هرما باشور کردستان را بگه بندرا جیهانی یا ترکیه. سکرتیر دسته وزیران یا حکومت هرما کردستان آرمانج رحیم ایرو آگاهی نول دستر هنارده کرنا پترول جباشور کردستان و عراق اشکره کر. آرمانج رحیم تیکلداری مجاره وها گود حکومت عراق و ترکیه ایرو لانقره لحف کرن کو پترول که دمکی امضا بکن دا کو بردوامی هنارده کرنا پترول عراق تاوی پترول هرما کردستان بریا بوریا پترول یا هرما کردستان و جیهان مسوگر بکن. اف پترول دمکی ده حتی پیمانه کنو یا دم درش جبو هنارده کرنا پترولی بره یا بندرا جیهانی وره آمده کرن و امضا کرن بردوام بکه. تی پایین کدناوا سالی که ده وره تمام کرن. پیمانا 15 سالی یادناو برا عراق و ترکیه ده کوکی بوریا عراق و ترکیه تیزانین ده 27 تیرمه ده دقده. جیگر سروک حکومت دنبوری باشور کردستان قوبات طالبانی لانقره به وزیر کاری دروی ترکیه هاکان فیدان رجویا. قوبات طالبانی هرگولی جوینه بریا حساب خوی مدیا جواکی را گهاند و گوت ده جوینه ده پیواجویا چارسریه یا دنابرا ترکیه و پککه ده هات نقاش کرن. هروها گاوینج بو در باسکرنا آستنگین لبر آواکرنا حکومت نویا عراقی و حکومت هریما کردستانی هات نرخاندن. ده انجامنامه کنفرانسا کردیا چاندا آمده ده که لباجار آمده هات لدارخستن بریار و پیشنیارین گرینگ هاتن اشکره کرن. انجامنامه کنفرانسا زمان کردی که 27-28 حزیران ده لآمده هات بو لدارخستن لچاند آمده هات اشکره کرن. ده 27-28 حزیران ده لایوانا کنفرانس یا چند آمده به هفکاریا سازین زمان کردی ین دموکراتیک کنفرانس زمان کردی هات لدارخستن. انجامنامه کنفرانس زمان کردی به داخوانیه که جرای گشتیره هات اشکره کرن. اندام کمیته آمادهکار کمیسیون زمان رفاترونی ده درباره گرینگی استاتوی زمان و استاتوی سیاسی ده آخوی. نه زمان کردی جبوی گلی کرد مفتاح آزادی و نشان سرکه یا ستاتوی سیاسی یا گلی کرده. او جالی تباهی مربایی دست زانی تو مرو زمان خود بن مرو و گلو نتواجی زمان خود بن خودی ناسمامه. پشتی آخفتن کرمانچکیا انجامنامه اندام کمیته آمادهکار کنفرانس محمد شاهین کرمانجیا ویجی اندام کمیته آمادهکار کنفرانس لیلا کایماز خوند. انجامنامه کنفرانس بوانی حوالا من لیلا آگاه او آی که به کرمانجی بوان. هن پیشنیار و بریارن ده کنفرانس ده هاتن گرتن و هانه. آلیین سیاسیین کو گلی کرد تمثیل دکن دوی زمان کردی بزانن و باخون.
هفته 15 گولانه جشن زمان کردی ده وکی فستیوال وره پیروز کرن. جبو که زمان کردی لکردستان به زمان یکمین همون نویسین سازین کردان ده به کردی ورن آماده کرن. هر سازی و دزگه این ولاد پاریز جبو خباتین زمان دوی جبوچه خواه بچه یک جبو خباتین زمان وقتینه. ده همو سازی جبو خباتکارین خوین که زمان خواه نزانن با آخوین و بنویسن کارگهین هندکاریا کردی لدار بخن. ده مالپرین فرمی ین سازیان، حسابین سازیان این مدیا جواکی و داخوانین چاپمنیه بیشی به کردی ورین وشاندن. هگه پیوست به جبو زمانین دن بین ورگراندن. جبو آواکرنا دبستانه که اونلاینه خباتواره دست بکرن. دو کنفرانس زمان کردی ده جبو وکرنا کانال که تلویزیونی گوخورو چاندی به و کانال که خوصر اکرمانچکی به یک دنگی پیشنیار هات کرن. همو بریارین کنفرانس زمان کردی به یک دنگی دلگاسیونی هاتنه گرتن. کمیسیون آماده کار ا کنفرانس زمان کردی جبر مازوانیا کنفرانسی سپاسین خواه لشاردریا باجار مزن آمده دلگه و میوان تبل کنفرانس بونه کر. لجولمرگی پشتی نابرکی 10 سالان سازی زمان کردی زماندره خباتین خواه بلزد دومینه. هفسروکا زماندره اسمر تکین دبیجه کو آرمان جوان کردی دیسا به زمانی هر کولانکی باجر و گل خودی لزمانی دایکه درکوه. بریا 10 سالا کردی در هبو کردی در خورد بو 3-4 پولین ما هبون براستی جی هفته سال یا گله ما تا گله جلمیگی یا هندی هم بینن دماتین سرلیدان آمد کن دماتین سرلیدانت کن و هم جبو شاگرتی هم جبو خواندکاری هم جبو کیف خوشن یعنی گله جی کیف خوشن هیوی دارم وی ببن گله پول از باورم دی ببن گله پول ما در دوری چل ارنجی هنه قاسی 20 مزون بون بله مثلا تکای دو دانه مزون بون یا یکم یا دویم جی دم هاویش ناف در کمت خوازم بین حیا ما مستدی خواه ببن دل دارن یعنی خواندکار تین که دل دارتین یعنی گلجی هست که بیجن والله ام هنو زمانی که پیروزه هم خود دایی ما و هم جی زمانی که دولمند دنیای جی رضا هشته ده از باورم بانگامل همو جنایه بلا بیم که نه پرورده زمان نویسا خواه بزن کردی بزانن ناوی خواه بسین کردی بزانن نویسه که کردی به برای و بشن بخوینن پرتوکیت کردی بخوینن. پارتیا حزب الله لبنانی کو بیچکرن اوی نهاد روجه ویدیا چرول دهندره لبنانی ده دلیزه و کنگی هاتیه دامزراندن لسر و مجاره هفکارین ما دوست یک آماده کرنه ام تماشا بکن. لسرانسری روشلاتا ناوین گلک پارتیو رخصتن روبروی را دستکرنا چک و خفسخ کرنینه. یک جوان پارتیان جی حزب الله لبنانیه. حزب الله ده سال 1982 ده به فرمی هاد دامزراندن. حزب الله پارتیه که سیاسی و کمک چکداری اسلامی یا شیعه گونافن داوی للبنانیه. حزب الله دزگهن خوین اولهیه ین برفره رخصنا سیاسی و تورا خدمتگزاری جواکی و وکی دولت تک دناف دولتی ده خواه خورد کریه. گروپا کش آلی ایرانی و تیپشت گری کرن دناف کاوسا شر نافخویی 15 سالان لبنانی ده جبرد جبریاوی یا لهمبر اسرائیل هاد دامزراندن. حزب الله جوالی امریکایی لگل لکولاتین دن و جبر ایریشین خواه کتیه لیستیات تروری دوان سالین داوی ده جبر تکلیه خورد یاد نافرا ایران و حکومت بحثی ده حزب الله کت ناف شر نافخویی سوریه. هروها حزب الله به پیشگیری رژیم بشار اسد بو هزک لشکری یا هریب باندور. حزب الله خواهی تفگره که برخودانا شیعه بناف دکه. حزب الله ده سال 1985 در آگهاند گوه هزین روش آوایی جلبنانی در خینه. هروها دا خوازه هلوشاننا دولت اسرائیل کر سوزاد لسوزیا خدا ری بری بلند ایرانی و دا خوازه آواکرنا پرگاله که اسلامی
لگوری مدلا ایرانی کر. د سال 1992 د دوان ده پشتیکو اسرائیل عباس موسوی دامزرینر و سروک بری پارتیه کشت حسن نصر الله پوستا سکرتری گشتی گرد سرخواه. هروها شیخ نعیم قاسم جی سال 1991 کان وروه وکی جگره سکرتری گشتی کار دکر. جداویا سال 2024 و شونده لشونا سکرتری گشتی یه بری حسن نصر الله پوستا سکرتری گشتی پارتیه گرد سرخواه. بهزيمة أمريكا وإسرائيل. حزب الله للبناني قالك دفرين قبرانيا وان شيعنا كنترول دكا. جسالة 1992 ددوان وفرفا دماكو هشت اندامين حزب الله جبو برلمانتوية هاتن هالبجارتن حزب الله بو بشكا جرينج حكومتا لبناني. بارتي جسالة 2005 وفرفا دبوستين وزيران ديا. هالبجارتنين نتوين هري داوي دسالة 2018 ده 13 كرسي جه 128 كرسيين برلمانتويا لبناني دان حزب الله. Where I arrived last. Gary for the briefings. Colleagues, we gather today at a moment of نتوين يكبوي اندامين حزب الله وكي بشدارين كشناس سرك وزير بري رفيق حريريت سالة 2005 ده تومت باردكه. ده همان دمي ده حزب الله إسرائيل بإيريشي سوج داردكه. هروها کنسی اولکاریه جی حزب الله ببن پیکرنا بریارا 15 آده 1004 آنه توین یک بوی سوجدار دکه. اف بریار وانگ لهمو میلیسین لبنانی دکه گو خو فسخ بکن و چک دینن. جددوی آدار آده 1026 و بشتی کشتنا سروک بلند اولی ایرانی علی خامنه‌ای حزب الله جبوتو الهلدانا کشتنا خامنه‌ای ایریشی لبنانی کر. بوی ایریشی را آگرک نو یه شر اسرائیل و حزب الله لسر آخا لبنان دست بکر. نهاجیش بو کو امریکا و ایران بکهجن رکفتنه که ایران شر دکه کو اسرائیل ایریشن لسر حزب الله راوستینه. ده همان دمیده اسرائیل دبیجه هیا کو حزب الله چک دانینه امی ایریشی حزب الله بکن و الباشور لبنانی بمینن. برسین گو ببرسف دمینن اف حزب الله و چک دینه یا نه و اگر حزب الله چک دانی وإسرائيل جباشوري لبناني فكشة يانا. شركة أديداس يا ورزيش آجيهاني راكوراج بوجلين تيمان تبعية ألمانيا يراغهاند. شركة ديار كيركو فورمي ليستقواني كورد دنيز اونداف نشان ددا كو دناوا بينج ليستقواني حري زيدا فورمي وي هاتيا فروتن. شرکت آدیداس دیار کرد فرمای لیستگوان کردنیز انداو د نوا 5 لیستگوان هری زده فرمی هاتیه فروتان آدیداس آلمانیا دست به سال که نه کر پیشبازی سر تورا خدا دست بکرن رهبر گشتی آدیداس اروپای براگون تکاس کرد که هجمارین جدا پر زده ترن لگوری دینای که براگون پار وکریه نزدیک 3 میلیون جل نهی آلمانیا جبو تورنوا سال 2026 ل 4 عالی جهان هاتیه فروتان اف هجمارا زده سه قاج فروتان کوپا جهانی یا بر القطر سال 2022 ده فرما دنیز انداو د نوا 5 لیستگوان هری به ناو دنگ د جیگر رای دایره که آدیداس پشتاس کرد که دنیز انداو کتیا نوا لیست 5 لیستگوان هری باش فوتبالیست کرد دنیز انداو د نوا لیستگوان آلمانیا د کو فرمی هری زده هاتیه فروتان علاقه زده یا کو دما تورنوو د هات دیدین کو پسکریکن لوستیگه بخورانی براگن راگاند کو جبر د خواز زده خواسته گجبو جل دنیز انداو کارهاوس او پاولویچ تیپا وده د دپوی چاپمنی د قدیا رهبر که آدیداس دیار کرد که اف که مون فرم تیم نام تیوی آلمانیا زو هات چاره سر کرن لأوروبا بليا جرماهية جلكي بلندا جبر بيلا جرماهية لفرنسا بلجيكا وهولندا تاني دمها حزيراني دا زدتري 3700 كاس مرنه ایسال ولاتین اروپای جبر گرماهی گل کس دمرن جبر پیلا گرماهی مها هزیرانی یال اروپای لفرانسا بلژیکیا و هولندای ریل بر مرنا زیده تری 3700 کسی وکریه رایدار و دانه وک دست پیکی دست نشان دکه لیتی تخمین کرن کو اف هجمار زیده تر بجی زانیار دست نشان دکن کو گرماهی زیده چافگانیا خوش گوهرینا آف هوای دگره هات اشکره کرن کو جبر پیلا گرماهی لولات وان ریل بر مرنا 10,025 کسی زیده تر وکریه
لگوری داناین مالا تندرستی جی مرن دنافبرا 22-28 هزرانه ین لمالان لگوری هفته یا بوری جسدی نودو یک زیده بو لآلیه دن مرنین لمالین وحوین و سازین تندرستی جی زیده بونه رایادار دیار دکن کو بگهشتنا انجام داویره و هجمارا مریان زیده تر ببه لبلچیکیای جی دنافبرا 18-29 هزرانه ده زیده تری 1002 کس مرنه هاتراگ هاندن کو 5 85 جورده 108 کس جی 65 و جیری ویبون وزیر تندرستی دست نشان کرد کو افریجا یا مرنه یا به پیلا گرماهی را درکتیه دیروکا ولاد ده حتی نها تشتکی وها نبویه ایفاده کر لهولانده جی رایداران راگهاندن کو پرانی کسین مری 81 جوری 8 سالی بو لولات وانجی نیزی 408 کس مرنه بینرین هجا به وی آوای جیم گهشتن داویانو چین خواه حتی بولتنکی دن بمینن دناوا خیر و خوشیه ده